prvog vikenda u oktobru desetogodišnja je tradicija na Starom kontinentu da se organizuje vikend posmatranja ptica. Na poznate destinacije u Evropi dolaze turisti iz celog sveta, a u Srbiji tokom vikenda ptice se posmatraju od 2005. godine u organizaciji Lige za ornitološku akciju i Društva za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine. Područje Srbije, a pogotovo Vojvodine, predstavlja tranzitnu zonu za mnoge vrste ptica selica i značajan su potencijal u turističkoj ponudi. Vojvodina je poznata po velikom broju lovišta, ali je pohode i brojni ljubitelji ptica sa fotoaparatima i kamerama. Tako naoružani ljubitelji ptica krenuli su ove godine u Koviljsko-Petrovaradinski rit, jedno od mnogobrojnih mesta koje je odmorište ptica na njihovom jesenjem putu iz Evrope u Afriku. To je povoljno stanište za život i migraciju ptica na kojem je registrovano više od 150 vrsta. U Srbiji ima više od 360 vrsta ptica, a 2/3 prave gnezda. Čak 40% ptica su na listi vrsta kojima su prema evropskim standardima potrebne zaštitne mere, dok je 5 vrsta globalno ugroženo. Poznate ornitološke stanice koje su stavljene pod zaštitu prirode su Carska i Obedska bara, Ludaš, Zasavica, Koviljsko-Petrovaradinski rit, Mrtva Tisa i Dubovac. Lepota i značaj ovih mesta ogleda se u bogatstvu ptičjeg sveta. Na Carskoj bari ima 240 različitih vrsta ptica, na Obedskoj 217, a na Zasavici 140, od čega čak 80 gnezdarica. Mnoge od njih su veoma retki i spadaju u red ugroženih, pa su stavljane na svetsku listu ugroženih vrsta. Posmatrači ptica ne zaobilaze Deliblatsku peščaru, koja je pošumljena i predstavlja atraktivan i neobičan lokalitet, prvenstveno zbog klime i rastinja živopisnih boja, kao ni Nacionalni park Frušku goru, gde se sa vidikovaca posmatraju prelepi pejzaži nastanjeni ptičjim svetom. Prošle godine, za nekoliko stotina posmatrača ptica, najveći doživljaj je bio u Banji Melenci, kada su velikom broju vrsta šljukarica mogli da priđu na 10 metara. Prošle godine u Novom Sadu je održana konferencija o razvoju turizma posmatranja ptica u Vojvodini. Razgovaralo se o turističkoj i ekonomskoj opravdanosti razvoja ove specifične grane na koju se u Srbiji sve manje gleda kao na pomodnu pojavu. Ovaj vid turizma je podsticaj održivom razvoju sa idejom da se priroda čuva i koristi bez ugrožavanja. Posmatranje ptica podrazumeva boravak u prirodi i brigu o zaštiti njih i staništa. To nije masovni turizam, već interesovanje koje strategija o razvoju ove privredne grane u Srbiji preporučuje za budućnost. Turisti putuju po svetu da posmatraju ptice tokom cele godine, a za smeštaj biraju manje porodične hotele, etno sela i salaše, kao i objekte u lovištima u kojima se nudi autentična hrana i dobra vodička služba.